Abobian so did decode na so bedroom. It mean ma se me be how and I be stress. But the me here home. And say also me. Our rena wo sha so ma me kum say a massive me kum ti me pie oba ado be ba so be man be ballet me no adwane so a everis wo ni je say me kum tete me watete that wo mama come and to me wo ha me everis aso ye dey enko pasi me free on men fa so bo mo bia wa na me bebo esi anent na ande enza te dan so be hey but we hay and me come see eduon me uyi eduon me we hay uyi ebuyi we hay eduon me we hay we da dey match exactly e so fede na be wadi anga bibi kronenti wanti me na wakọ na me maba enti esi den ana avis kofa ne betena fie ha wo hu akrafo mu mienu tena fie da we na anti bi da o de adwa be gumi nsuo wa hu we na anti bi da and then I say one man na se kra mbrani de ko ne kwa se we dile bi asa madam so me search den woni ne ye business a wodi akoba yire musa ni pa so yire mu a ebu me na me ha be ko so be ka ai ma sele ba me sia no ai aka sa fe adu otwa na wabuna wabuno na wunnim wo wonne wo ba ne nyina de wonsa kame ba aso asada ne fia se keja betom ejo do wusu odoko molo wate anga say we oba be se wugina wo papa ayipadiem kakra na they already say nyeka ba style ne che sis no ni po busa asa na ka bisa sa na chira ya na muso a bi cha me yire am bi se ya be wala wo sati tisi ya na me yire na me ye ajami do me wiaso no tianie wo summe na se woni opesa wo body otutu na yakọ na ye dede but e kwa fa so kusa me wo so e kuja na de ye me listen to me ya busia ofiri mu adua na busia na ofiri mu no nipa sa na timiti awale ase ene wo bahwe onka wo dia besia ti wanya we nyina na ye kasa na wontia ave se de ka na obekọ